Yes, byari kwa kutama rero nanateganyije gutindaho pe mu mabarire iyo yumvikanye ingingo nashakaga ni y'abakinnyi basinyiye ikipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo yitwa Hakim Kiwanuka ndetse na Dennis Omedi Dennis Omedi ejo basinye amasezerano mu ikipe ya APR Football Club. Ndabaza Ruvuyanga abakinnyi basinyiye APR ku munsi w'ejo wa bombi basinye igihe kingana iki, bazahembwa amafaranga ngahe? Ko barasinye byo turabizi n'ucabana basinye igihe kingana iki, batanzweho iki, bazajya bahabwa iki? Icyo ni ikibazo cyane. Kagenda umwe kuri umwe. Yitwa Hakimu Kiwanuka. Uyu Hakimu Kiwanuka yakinaga ikipe ya Sports Villa Club mu gihugu cya Uganda. Yego. No umukinnyi ukina aca ku ruhande. No muwinga Sport Club Villa. Ku makuru ngewe nakuye mu gihugu cya Uganda, umunyamakuru bita Eli Kiyune akaba akora radio bita Akabozi Kubiri ikorera kuri 87.9 bakunda kwita ngo ni Radio 2 ni umunyamakuru wa sport kuko ibyo naburiye kuri APR nagiye kwimushakiraho. APR yambwiye ati rwose nawe urabizi tujye kubwira ngo twaguza abakinnyi ngo twatanze $50 by'idolari ngo kumukinnyi uyu baguhaye donyi urumva bati ibyo ntago were kuri Hakim Kiwanuka. Uyu ni Hakim Kiwanuka azajya akina aciye ku ruhande ariko yaguzwe $30 by'idolari, $30 by'amadolari. Kanze nkobeshana shagwita mwabwira mu Manyarwanda nkesha uyu munyamakuru w'iradiyo $30 kuba 1,400 ni miliyoni 409. Ejo numve kuvunjisha. Ari kuvunjisha. 1,400 n'amafaranga 9. 409. 409 ni miliyoni 42 n'ibihumbi 270 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu nawe ukiri mutoya. Afite imyaka 20 y'amavuko. Yasinye amasezerano y'imyaka 2 muri APR. Ibiribwo ni yaguzwe miliyoni 42. Fair cyane, fair enough. Ubwo ni urivugana n'ikipe ya Villa cyayisigira ko yaragifite amasezerano. Hanyuma azajya ahembwa $5,000 by'amadolari. Ibihumbi ku mwana w'imyaka 20. Umwana w'imyaka 20 miliyoni 5,000 gukuba 1,409 ni miliyoni 7 n'ibihumbi 45 ku mwana w'imyaka 20 umugande. Hakim Kiwanuka wono bita Hakim Kiwanuka. Yego mu Bugande wasanga atahembwaga nimwe amajwi arahari yo munyamakuru abisobanura. Maje ndebere muri team transfer Hakim Kiwanuka avuga kuri Hakim Kiwanuka. Then for Hakim noneho kuri Hakim ni umwe mu bakinnyi bazamuye ikipe ya Sport Club Villa, ko naherukaga kuvugana n'uwahoze ari umuganga wa Sport Club Villa ambwira ko ari we wamuzamuye, ambwira ko ari we wazamuye uriya musore, niyo wazanye Hakim. Ni umusore witonda nawe rero akeneye igihe cyo kumenyera atangira akiniye ikipe, nibiba ashobora kuzinjira mu ikipe akabaha nk'ibyo mwifuza kuko ni umukinnyi unyura ku mpande, ni umukinnyi dukunda kuvuga ko yuko akina kuri 7, ni umukinnyi usatira anyuze ku mpande, ashobora kuzatsinda ibitego nka 5 cyangwa 6 muri uyu mwaka w'imikino, kandi ntekereza ko umukinnyi ukina ku mpande agatsinda ibitego 5 cyangwa 6 ukaba ufite n'abandi bashobora kubyongeraho, ibyo bitego yabihagije kuri we. Ni umukinnyi mwiza gusa yakeneye igihe, nta gituta akeneye. Urabizi ko hano iwacu muri Uganda iyo umukinnyi atabona umwanya cyangwa se akaba arwaye atangira kwishyira mu mutwe ko ari ikibazo cy'umutoza. Ibyo nibyo tubamo hano iwacu muri Uganda. Naramubwiye ngo azagende yegera ubuyobozi, ibyo nibiba ababwire ko akeneye gushyigikirwa nubwo ari mu bibazo, akaba arwaye akabwira ngo nzava muri ibi bihe kandi nzaba mwiza. Ibyo nibyo nakubwira kandi ndabizi neza ko azitwara neza. Iriya myaka 2 bari abakinnyi bahawe irahagije ngo batange ibyo ikipe bifuzamo. Those 2 years given to the 2 players, I think they are enough for them to acclimatize and give the club what exactly wanted from them. Ndacyakubaza cya kibazo Ruvuye. Ndacyakubaza cya kibazo. Reka tubanze tunyuriremo abantu ibyo umunyamakuru
wa Radio 2 muri Uganda avuze bamwita Eric Yune avuga kuri Kiwanuka, avuze ko mu gihugu cya Uganda nabo ni nko mu Rwanda hari konflikt z'abakinnyi n'abatoza. Umukinnyi udahabwa umwanya wo gukina uhagije byose abyegeka ku mutoza wenda ko atamukunda cyangwa se ibindi. Ariko akantu avuze ko ari abakinnyi beza bakeneye igihe. Ashoje rero avuga ko niba koko basinye imyaka 2, iyo myaka 2 hagije kugira ngo bazaye berekanye urwego rwabo. We nko kuvuga ngo cyaba ari ikibazo iyo basinye umwaka umwe wenda bari kuzawumara bamenyera. Yego. Ariko niba basinye imyaka 2 bazagira igihe gihagije cyo kugaragaza icyo bashoboye. Ariko hamije ko ari abakinnyi beza cyane. Hanyuma hari amakuru yavugaga ko ashobora guhabwa 30 na Sports Club Vilgabwe 30. Aya makuru ntabwo ariyo. Ayo makuru ntabwo na muraperi bayambwiye, gusa bo bambwiye nyine ibyo bazajya batanga umukinnyi n'igihe bazabimutangaho. Yego. Ariko ayo makuru ya Villa yo singiye kuyijyaho ngo mpimbe rwose. Ntayo mfite. Hanyuma Dennis Omedi we yatanzweho iki? Ariko nazo kuri Kiwanuka. Yego. Kiwanuka APR mwambuye Arahiri. No. Yego. Yaka 20. Arahiri n'aba Arja n'aba agent ba Arahiri ngo bari barageze muri Uganda. Operation APR yakoze kugira ngo nibo bakinnyi. Arahiri yo mu misi cyane. Murumva wowe tugendane neza. Duhere kuri kimwe. Ingingo nge nazi guteguriye wowe wikwihuta uri muranjyana ahandi hantu atari ariko kare karyoshye. Yihorere twagiye. Hari ahantu ndi bukamugezeho kuko ndagafite. Nabanza mbwire ikibazo namubajije amasezerano n'amafaranga batanzwe. Icya kabiri ndaje kigereho n'icya gatatu nibibazo bine ndi bumubaze. Kiwanuka twamusoje. Kiwanuka wamaze kubivuga. Sezerano imyaka 2 $30 y'amadolari gahembwa 5. N'umunyamakuru amaze kutubwira quality ziwe nyine ko ari umukinnyi mwiza. Noneho Dennis Omedi we yatanzwe hiki? Dennis Omedi yatanzwe $25 by'idolari kuri Rokritoma. Makuru nyesha uyu munyamakuru wa Akabozi Kubiri muri Uganda $25 by'idolari miliyoni 35 n'ibihumbi 222. Kubera imyaka ye irimo kugenda yigira imbere 30 uyu Dennis yatanzweho $25 by'idolari, ariko azamurirwa umushahara we nawe azajya afata $5 by'idolari. Yego. Miliyoni 7 nawe. Noneho niyitwara neza muri close iwe nkuko bivuga muri kontra yasezanyijwe ko azongezwa umushahara. Urumva niyitwara neza. Kwitwara neza umvuga ko uyu Dennis ni rutayizamu abantu bapiri babyumve. Dennis Omedi ni rutayizamu. Ku bantu bashaka kureba yatsinze igitego ubwo Afrika y'Epfo yanganyaga na Uganda kuri Nambore umukino wasoze mu itsinda ryabo. Urumva yabatsinze igitego cyiza cyane ashoteye kure. Uyu Dennis igitego cye ni icya 3 ku isi. Ari igitego atsinze KCCA ni icya 3 ku isi. Cyase zishize. Cyase ishize atsinda KCCA. None Dennis Omedi. Hanyuma rero ahembwe $5 by'idolari. $5 by'amadolari. Gato aba bakinnyi amafaranga bagiye bahabwa, amakipe yabo nta mafaranga yahawe. Yaba Sport Club Villa ndetse n'ikipe ya Kitara n'amafaranga y'umukinnyi aguzwe. Iyo umukinnyi aguzwe amafaranga gutya, ayo mafaranga atanzweho ni hagati y'umukinnyi na club ye na agent. Ntabwo ari club n'umukinnyi gusa na agent nawe bari. Ibyo nibo babyimenyera. Vuga ngo ni totalite y'amafaranga APR bayamutanzeko. Ibijya muri club, ibijya mu kumukinnyi, ibijya kuri agence. Ubwo bazivuganije nkurikije iminota zigeze kutabimenye. Twihute cyane. Ruvuyanga aba bakinnyi niki cyatumye bahitamo gusinyira APR? Byagenze gute kugira ngo basinyire APR? Nkuko wari utangiye kubiterura wavuga ko uwo bita Hakim yaragiye kujya muri Al Ahly, ariko hari n'amakuru avuga ko uwo bita Omedi nawe yaragiye kujya ku mugabane w'Uburayi. Byagenze gute rero kugira ngo basinyire APR? Uyu nibyo navugaga, uyu Hakim Kiwanuka yifuzwaga na Al Ahly imuha ibirenze. Yifuzwaga ni Al Ahly yamwifuzaga yonyine gusa. None uyu Dennis yari muri bura yanyirukiye muri Singapore, amaze iminsi avuye muri Singapore. Ariko none akaba yarifuzwaga n'ikipe ya Kaizer Chiefs ifatwa n'umunyarwanda Ntwari Fiacre muri Afrika y'Epfo. Izo ni offer yari afite zose. Dennis uyu nguyu yagaragaye mu bihembo bya Global Soccer Award kuri podium mwe na ba Cristiano Ronaldo nk'umuntu wari nomine.
murabizi ibyo ngibyo Globe Soccer Awards ngo igitego cye cyari muri Pushkas muri FIFA the best ariko no muri Globe Soccer Awards nabwo cyarimo yagiye muri Qatar rero yarariyo muri yasare cyane urumva so rero ahava ajya muri Singapore gushaka amakipe n'iki mu by'ukuri amafaranga APR yatanga kuri aba bakinnyi nayo aya makipe yatanga kuri aba bakinnyi nta mahuriro urumva byagenze gute rero kugira ngo bababone APR yakoresheje iyihe turufu nuko APR nyine njya nibutsa abantu benshi batajya babyirengagiza yitwa Rwanda Patriotic Army ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda urashaka kuvuga ko hari inzego z'umutekano zaba zarenteriverinye zindi nta nzego z'umutekano zarenteriverinye ariko ibyo bitendo nyine APR bahuye n'abantu abantu bayobora APR Uganda barayizi babayeyo urumva ntago babura abantu babafasha urumva hari abandi bantu babafashije batiriwe banajyayo aracyo bita abafasha myumvi urumva kavuga bati abakorera ku butaka kuri ground operation mu nyungu z'igihugu cya Uganda n'icy'u Rwanda imibanire myiza dufitanye si ngombwa amafaranga y'umurengera si ngombwa abo ngabo baza bipasa wijya kure mukorere hafi uko APR yabyumvaga nabo ngabo bayifashije niko babyumvaga umva ko ahantu heza ho kohereza umwana wa Uganda hari kumukurikiranira kuba uri mu Rwanda ni nko kuba uri Uganda nta tandukaniro ni mu rugo y'umwana w'imyaka 20 nukorerwa neza mu gihugu cyiza wikwita rero ku madolari ibihumbi baguha ita mu rugo nyine reba mu rugo patriotic kandi ikindi APR na Uganda mu guhanahana abakinnyi urumva bipatriot meza ku bakinnyi b'Abagande urumva abenshi baje babaye successful hano mu Rwanda iyo operation ntuyinyinjizemo kuko navuga ibintu biremereye kandi ntabwo byemerewe noneho ariko kimwe mu bintu byasunitse aba bakinnyi Julius Ntare yemeye aravuga ati Ruvuyanga ararenze ati mu kuba ari inkuru za APR n'igitangaza cy'umunyamakuru kimwe mu bintu byasunitse aba bakinnyi kuza muri APR harimo na Tadeo Rwanga engineer ex capitaine w'ikipe y'u Uganda abenshi bamufata nka role model abana bato hari bahuriye rero muri iyi campaign yo gushaka iki gikombe cya Afurika cy'ibihugu barakiranaga baramwegereye baramubaza bati se grand frère my brother iyi kipe ubundi iyi kipe bayimubaje mu Kiganda iyi kipe idushaka kikurikira kikiriwo niki bigenda mu maso urumva pati bimeze bite tubwire Tadeo Rwanga bameneye umuco aravuga ati ariko aya masaha muri kariyeri yanjye banyongeye iminota 30 muri kariyeri yanjye niyo kipe ya mbere iyo nafataga nk'iya mbere yari Simba ariko niyo kipe ya mbere iguha ibintu mwumvikanye neza ikabiguhera ku gihe ukabaho neza ugahinduranya inyama ugahindura amashuka ukanywa amata ukarya amagi nta kintu na kimwe udahindura cyose utabishaka bati n'ahantu tuba ubugira ngo sinywe mu Rwanda kuko Tadeo aravuga ati iyo mvuye ahantu mba nkajya gukina ubugira ngo mpinduye igihugu ubwo yanamubwiye ko amavuta ya Movit Baby Jelly akunzwe cyane mu Bugande no mu Rwanda hari n'amavuta meza cyane yo kwisiga ubwo nabyo yanamubwiye ko naza azafungura konte mu rwego finance ari ikigo cy'imari gitanga inguzanyo z'ubuhinzi n'ubworozi ku nyungu nke kohereza abahinzi kwishyura no mu zindi serivisi mu bucuruzi mu bworozi no mu professionnel abanyamwuga hari ikintu Tadeo Rwanga atibagiwe yarabwiye ngo nimuza muzaryama kuri matera nziza Rwanda Form niba uje mu Rwanda uryama kuri Rwanda Form hari ahantu yavuze ngo baba heza harimo matera za Rwanda Form nizo baryama ibyo ngibyo ndaje babwire impamvu abakinnyi baje mu ibanga rikomeye tukababona i Rubavu ntitwigeze tubabona i Kigali ntitwababonye kuri aeroport twababonye kuri video ya Ruvuyanga kandi nayo yifotoreye nayifashira nabi nabonye n'abantuka ngo ntabwo biri professional ariko ntacyo wari uhari reka tuba